Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silen sang puya India US Sarkar Palai Consul General Melinda Pevekin Nimin Khan Minister Dr. Al Thangle na Mineko Conference Hall akom Kol phetha le le chung changa marchak state changshang le corporation te indor ton na committee poimo chnimin Khan PNE Minister Policy le na man pui Sarkar la pui chon quantum technology manga sum din hun sonale khovel huwa pu ma shoi tu ni turi National Quantum Mission apom United Nations chuan US kaishwe sarkar thu ka Taliban ten sarkaran siam no Afghan ni pui maktadoi samthum pali chung in rathe na nastak antor pha ati India US sarkar palai Consul General Melinda Pevekin Nimin Khan Minister Dr. Al Thangle na Mineko Conference Hall akoma Dr. Al Thangle na chuan Consul General P Melinda Pevekin Mizo maron to cholom amati thule rampani inkara thona thaum zel se ti thusoya Mizo Zirlai tele zirti tu ten America exchange program ane theina na hmala pui tu le Zirlai har sazok te tana tranpuina peturin Consul General hi angen hmal ani Consul General P Melinda Pevekin Mizoram sarkar mo chop sang te muthaya om chu lo momati thusoya Mizoram sarkar nen thona tur kong tam taka oma Mizoram har snap sang HIV AIDS cancer le dangte clear hova ti to pani theinan the top chu atul thusoi ani Mizo Zirlai le zirti tu te chu America zena sang zok zir tura du sak thu Consul General chu na soya US India Education Foundation Education USA Fulbright Scholarship le American Online Library te phang tangkai turin thu cha a B20 in to khom ne zota ka Mizoram mau chanchin lo she thu soin biofuel le carbon sink atan man the ani abe sei thu le hemiatan hin zir che na za zok ni adu thu soi ani Sai pai khua in hun nei lo chung ko somni paruk te ta na salui bial to MLA pularin sanga raltein in hun alei sak chuni min khan hlan ni sai pai din tharvenga in hun hlan in khoma MLA pularin sanga chuan in hun nei lo ten in hun tharan nei chu alom pui thule than chu azinga latel velo in hun la nei lo te po anma mo dan anga ngai to chunjom zel tum thua soya mir theile har sa te ta na adin zel tur thu soin mi mal chung ko le khotanga har sana an nei chuan an ta na ding zel anga ti a atul huna ama be pop shelo turin mi puya cha ani pularin sang ralte chon sai phai chu ramri de pa kho poi mo tak ani awangin sarkar poin angai poi mo a sai phai khotanga ma sona tam tak tun sarkar hun chung re lo te hin thleng to ti a sai phai le phai no min kar kong pui national highway zathum paruk e chu sial me kani a khotang mamo community hall sak that me kani a Government High School Building thar sakani to a kumina tanga man tur HSLC Exam Center thar honani to a sai phai sub center le chu Health and Wellness Center plan kai ni a Forest IB sakme kani ati in hun nei lo te ta na MLA in hun alei sakhi adong tu tur dik tak ten andon theinan sai phai VCP kai thuna hnoya committee din ani a he committee a hian sai phai all NGO le all party ai ote antel kim veka in hun pek tur te hian apo in anin hun tur hi an pot ani Kol phetha le le shal chung changa mar sak state changshang le corporation te indor ton na committee poimo chuni min khan Power and Electricity Minister Policy le na man pui 48 Commercial Coordination Subcommittee meeting of Northeastern Regional Power Committee honnein khom Aizawl Golf Course and Resort Convention Center of man pui na Minister John Kol phetha le na sum pek thuwa shipuya wangte in Mizoram in harsna tok ve bok ma se tuna chor shipuya lo kianga Kol phetha man pek thuwa nasale zolin ain solving theita a ma pon so na theita pon so zelani ati Mizoram chan megawatt somni pako point pathum panga siam chona hydel power plant ane thina nikum khan tova megawatt nga le kolbe megawatt li ane bela lungvela megawatt ni siam na solar power plant ne ni to a megawatt somni siam chok thei van kala ne felani le to boka hei hi tun khani somni panga hen honani don minister chona ti a he baka hen megawatt som pe chok thei tur solar plant thar pathni ke fanga le Aizawl adin tumme kani ati hydel project enga muzat kalpui me ko oma abekin tuna hian megawatt somni pali pe thei tur pathni tuivola le tuirinia Mizoram sarkar in solving meka CPS u malang na in megawatt somsari paruk pe thei tur matse koile koladain true megawatt zali samruk pe thei tur bozui me kani ati bok he hun 9 March state changchang PNE department IoT Northeastern Regional Load Dispatch Center NIPCO Power Grid Corporation of India Limited le NTPC IoT antel ani Nimin Khan mamit PHEE pisa mamit khopoi chunga tui har sana le tui bil thar chungchang SE pusil ma sona kai shroin soi hobani mamit PHEE pi Helen saibong chuan mamit khopoi chunga thakha chunga tui sem chu man ani shin lo chu thok tu te point ti thuan soya
tuna mamita tuipam na khole apai baka thil danga harsanna omrina wangin du anga tuipam nga the ani lo thu soya kol phetha khailak le suthin chuan tuipam konga le akhola harsanna na satak asiam thina pam thar le turak malang na kalpui ani ati heun tuiman bithlia thar chungchang zer hawani a tuibil thara hian tuiman liter sanga chena cheng zani somni in apunganga hi ret ma sa cheng zani man choina thin khani a tui manza liter pundana zerin arethi apung chhowe zel donani thutkhoma hian mamit khopui chunga sub headquarters oime district village council joint village council mamit district consumer union le tuthar thedra tu te antel ani nimin ve khan mamit PHESE pusial masfona chuam greater mamit water supply scheme part 2 na tho mek en poka contractor hi gangwal construction ani a na hi nikum november tha khan tan ni in nakum november tha zo vel tura ro man ani a cheng viable cha somli se na tura ro man ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chuan voi zana hmelam hudon ta a Man Ki Baat October ni thum sang ni sompali khan bultran ani a tun thla April hian a voi zana ti choni don ta ani hemi pol hian Man Ki Baat program kal to Prime Minister Narendra Modi thu soithen khatchin chetla kilongai thlang Pugandia khan technology la machine na chu ein kala te thina nima sela hun kal zela technology chu machine nun phunga poimo tak ani chhota a hetila hian machine na thil ngai hlut tur dikte kan momo to lo ti ne ro ani lo thunga machine hlut na le in ngai sakton na telo chuan nun hian omzia nei lo ani kumsang ni som pasari April som thum Man Ki Baat program khan Prime Minister Narendra Modi chon heme chungchang hi soin mi puite chu in potlang le indu saklang taka khosaturin afui ani बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं तमिल हो तेलुगु हो असमिया हो बांग्ला हो मलयालम हो गुजराती हो मराठी हो पंजाबी हो कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Sarkar lai pui chuan quantum technology manga sumdin mun mason le khovel huwa po mashwai to ni turin National Quantum Mission apom nimina Union Cabinet meeting New Delhi ne he thutlung ne siamani a hemison hena tomber chu science and industry lama zir channel mason lam bultana ti changtun ne ti mason zelani hemi manghian quantum technology lama ngai tu na tharle danglam nei tum ani Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan quantum mission atan hian cheng vebel che sang ro manani thu Chanchinthar thedar tu te ashila Hemison hi kumsani somni pathum somni pali changa sahni somthum pakhat thleng kalpui torani ti soin din hunthra aram ashoi thleng don ni in puthakura chuan asoi ani United Nations chuan US ka ishwai sarkar tluka Taliban tan sarkar an siam hnuwa Afghan mi pui makdade somthum pali chuang re thenan na sadak antor pha ati United Nations Development Program UNDP chuan min khan thu semin kumsani somni panyan zir chena tangin Afghan mi makdade somthum pali chuang re thenan tur meka US khop sarkar tluk siat nu khan rampo na tanga puina le chomdol na tam tak chu dancha ani ati Chanchinthar cherti topnan tang pui India US sarkar polai Consul General Melinda Pevekin nimin khan Minister Dr. Ala Thanglan America Conference Hall akom kolpetha le le shal chungchanga marchak state chang le corporation te indor ton na committee poimo chani min khan PNE Minister Paula Zelena na man pui sarkala pi chuan quantum technology manga sumdin hun mason le khovel huwa po amma shoi tu ni turin National Quantum Mission pom United Nations son US khop sarkar kluka Taliban ten sarkar an siam nu Afghan mi pui makta duai somthum pali chuangin rathenan na sadak antor pha ati chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani